Ikibazo cyo kwinjira turasaba Ferwafa ibi bintu yakoze kuri stade twabuze aho twinjirira kugeza izi saha. Reba match yatangiye abantu n'urujya n'uruza kandi batugurishije amatike tukaba twabuze aho binjira bafunguye. Abantu ibihumbi bingana gutya wabacisha mu muryango umwe bigakunda. Bituma naturutse Kamembe turumvikana naturutse mani nge ndi igikona mani no mu maraso gutya twatsinze ese batsinze turi hanze gute ngewe ibintu yagahinda ku rwego rwo kutabyumva. Naturutse Kamembe mu gitondo tugize umwaka tugeze muri Nyungwe imodoka idupfiraho none reba aho ngere ni Kigali ibintu biragora bakatubwira ko stade yuzuye kandi bagurishije imyanya myinshi. Kuki Ferwafa yishyuza imyanya myinshi? Ku munsi ndi mu gahinda gakomeye naje kureba match atubwiye ko stade yuzuye kandi kugeza none n'ubu turi kugura amatike bigakunda. N'ukuri turababaye ababareyo murababaje mama bure nyina. Igitego twagitsinze tugitangira ariko match ko turayigeze iyo twabivanye. Kunda kubana nanjye mu biganiro bya EDR TV ni Everyday's Live cyangwa se Day to Day Live. Nkuko mubibona rero hano turi live
mu nzira zijya se cyangwa zerekeza muri stade Amahoro, aho rero abantu babaye benshi ni uruvunganzoka, babuze aho banyura, aho rero ari abantu byabaye ngombwa ko polisi igenda ibashyira mu bice bigiye bitandukanye, aho bagenda barekura bakeya paka kugeza ubwo bari bugere muri stade. Ubu rero mbaripotingira ni isaa 10:16, aho rero byagoranye ko abantu babona uko binjira. Si ukuvuga ngo rero ngo wenda protokole yabaye ikibazo, ahubwo ni akavuyo k'abafana babaye benshi kandi bakazira nyine igihe cya match, aho rero byagiye bigorana. Nk'uko mubibona rero ni abafana benshi wenda ndagenda mbwira kameramani agenda azengurutsa kugira ngo mugende mubona ingano yabo. Ni abafana benshi nk'uko mugenda mubibona, ni benshi kabisa. Aho rero match yabaye match byaje kugorana, abantu ni benshi. Rero birasaba ko hashakishwa ubundi buryo bw'ukuntu babasha kwinjira. Turagenda rero twegera abafana tubaganirize, bagende batubwira icyizere bafite cy'uko bari burebe match. Nk'uko mugenda mubibona rero ni abafana benshi mu buryo bushoboka, aho rero byagiye bigorana kugira ngo babashe kwinjira, aho rero ari abafana nk'uko mugenda mubibona bake baragenda babarekura. Ni benshi uko muri kubibona hariya hirya, ni abafana benshi mu by'ukuri. Ubwo rero uko match nayo igenda ikurikirana, ko amasaha agenda, turagenda tubaha update nyinshi. Icyabaye rero nuko twahereye kwanza mu bafana, mugende mumenya uko move cyangwa se inzira zo kugera muri stade nyine uko zimeze. Urugendo rutoroshye rero nk'uko mubibona. Iyi ni IDR TV, uko tugenda tubashishikariza kugenda mubana natwe uko bukeye ko bwije. Ubu rero turi live kuri stade Amahoro, aho rero bagenda barekura abantu bake. Ku bigaragara ku masaha match yenda gutangira, ariko abafana bo nyine nk'uko namwe mubibona ni abafana benshi mu buryo bushoboka rwose. Nk'uko rero mubona ko polisi byayihaye akazi kenshi katoroshye, aho rero ari abafana benshi nyine nk'uko mugenda mubibona, bagenda barekura bake. Turaza kugenda twigira abafana batubwire mu by'ukuri uko bari kubitekereza, niba barabona ko bagera muri stade nyine uko bisanzwe.
kwiruka